nitwa Papa Fata, Papa Mitoso muri special suspendant parfois avec Sonyo branch. Nitwa nkokora mu mavi no mu munaniro niho mvunira gusa ninge gisumiza yisumira isaga misumira abanza musisiro z'urudaterwa kikabatera kikabatitiriza nuko biturije bigatuma bene kanyarwanda bitabazwa no mahanga bati duharanira umwe demokarasi n'amajyambere. Ndumva uyu munsi kuri Magic TV ayo ngayo yabahagije. Bora nkoko nanjye nabishoboye mutani weza hamuna habari. Aba na habari. Get through some. Oh yeah. Sure. Indege ni avion? Indege muri slang wacu n'abakobwa. Okay. Ngo fite whisky indege tuzurire trisa. Okay. Rumba indege murira don. Okay sawa. Muravuze umuziki wacu none. Nabikubwiye umuziki ndundi wamye uri hejuru umuziki nyarwanda. Ataruka abanyarwanda ba promotinze umuziki ndundi. Cyo ni cyambere. Sibyo nyuma umuziki nyarwanda waje gukora revolution bigendana n'iterambere turiho na social media na internet biza gutuma umuziki nawo umunyarwanda uduga kano kanya akidumu kibido yabaye i Kigali niyo ari Kigali arabeshya abantu ngo ngiye Kigali ni mu rugo ha kabiri ibitaramo ababesha ariko nyine kuko ababesha kora mu bifata nk'ubesha tumusesenguzi ngiye urumva nyine ndabizi no murundi uburetse kubona bifesi yaje kwidoga n'abaraperi bahariya nabo batari bumusubize kora barenze canke kora bamurenze kuki batamusubiza bakunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri mikoro kundo Ange Mission ko mubibona ikiganiro cy'uno musi ikiganiro na tewe iteka ryo kwakira umushitsi avuye mu kihugu kibanyi cy'u Rwanda wo mushitsi nawe se wundi n'umusesanguzi n'umujournaliste radio television akaba ni mu YouTuber ni kuvuga murumva ko hari ibintu bimwe duhuriyeko ariko kandi iyo mumvise abantu nk'abo still mwumve yuko ari muri showbiz nawe icamuzanye canke ibyo akora reka tuyage tumwakire hama twumvirize genre tuyage twumvirize icamuzanye tubwire byose so mugumane natwe reka tumwakire karibu sana muri Magic TV. Asante sana mshu nishimye kwandi kumwe nawe byata ndakunu useka ufite mu kanwa heza mu Rwanda turavuga ngo bafite mu kanwa nk'ahimbwa mu kanwa w'umukara urumva bise mu kanwa nk'ahimbwa ego w'umukara uranutse ndikona bisanze mu muco babivuga sinzi impamvu bahisemo kubivuga gutyo ikindi kintu noneho kirenze kuri ubwo bwiza bwawe urahumura witera uwe mu bavuye parfait hewe asante sana sindayibukizina bantu bangi ubukobwa ari guhumura kweli yitidi imeze neza cyane kabisa hari kintu n'abantu tipe mu Rwanda tubazi ko bafise imitoma mana yaje turemera cyane so karibu sana muri Magic. Asante sana ndishimye kwa ndi Burundi ndi mu Bujumbura by'umwihariko kuri Magic TV. Merci sana. Hari izina tumuzi ko ni FATAKUMAVUTA. Ndifuza kumenya abavyeyi bakwise gute. Abavyeyi banje banyise Sengabo Jean Bosco ariko nanjye kubera akazi nkora nyine urumva ndo umusesenguzi umwe rukumba ufite ubushobozi bukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye ni amazina menshi. Tugire ko ayo mazina nayo tuyumvire. Mazina nitwa Papa Fata, Papa Mitoso muri special suspendant parfois avec Sonyo branch. Nitwa nkokora mu mavi no mu munaniro niho mvunira gusa ninge gisumiza yisumira isaga misumira abanza musisiro z'urudaterwa kikabatera kikabatitiriza nuko biturije bigatuma bene kanyarwanda bitabazwa no mahanga bati duharanira umwe demokarasi n'amajyambere. Ndumva uyu munsi kuri Magic TV ayo ngayo yabahagije. Harasha. Merci beaucoup. Okay. Reka dukore kuri FATAKUMAVUTA. Ikibazo cya mbere FATAKUMAVUTA yakiriwe gute mu Burundi? Nakiriwe neza cyane nago expectingaga akeye iri kuri iriya level mu ndege nahuye n'abashiti benshi bari baje Burundi nabo bavuye mu Rwanda b'abarundi tuza tuganira bambwira ati turishimye kuba noneho natwuje gusesengura showbiz yacu kugera muri aeroport mo bimbere muri airport nahahuriye n'abandi nari nundi mumenyesha makuru nawe twahise tuhahurira ahita atangira no guhamagara n'abandi benshi ari nabo twari dufitanye gahunda so gusohoka muri aeroport nasanze Landry promoter nawe ameze nabi mutananirwa vibe master kabisa twara vibinze guhera ku kibuga cy'indege byari sawa kugeza na kano kanya ndi ku vibinga kuri Magic TV. Asante sana. Ikibazo cya mbere yazanywe n'ibiki FATAKUMAVUTA mu Burundi?
rero nazanywe n'ingingo eshatu. Ingingo ya mbere no kumitinga no kuganira n'abanyamakuru duhuje umwuga, ubwo ngubwo ni umwuga ariko ubundi itangazamakuru ribana na showbiz imyidagaduro, tukamenyana. Urabona turamenyanye mishu naye nsanzwe nanjye nkureba ku mbuga ngurukana bumenyi, ubu ngubu turicaranye, which is good. N'abandi bose twaramitinze. Icya kabiri no kumitinga nanone n'abartiste ba hano, tukaganira ku muziki ndundi no ku muziki nyarwanda. Icya gatatu rero noneho abafamiliye no gukora connection i Burundi. Ego ikintu cya mbere cyo kidutera ubwoba FATAKUMAVUTA tumuzi ko mu Rwanda n'abaririmbyi baho bumvise bavuze mu izina abari kibazo bacagira ubwoba ati mbega mana yanje ubu nagize iki. So abaririmbyi bacu nabo ntibakona bagatinya ati mbega ahava dutwara hariya bigende nabi bimeze gute? Nizera ko umuhanzi ufite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo byo kumbona agatinya cyangwa se akumva wenda ko ndi kugenzwa n'ikintu kibi, ari kayike mu bitekerezo. So yakagombye kugira ibitekerezo biri imbere, biri advanced, kugira ngo noneho turusheho guhindura imyidagaduro yacu. Mu by'ukuri ntabwo iyi showbiz imeze nk'uko yari imeze mu gihe cyashize. Turimo turi adapta kugendana n'ikoranabuhanga, avec internet, avec 4G. Urumva rero ibyo byose n'ibitekerezo, uburyo abahanzi bakora, ibyo byose umuntu agenda bacishamo ijisho, cyane ko usanga abanyamakuru benshi ntago bari bagera kuri level yo kuvuga ibintu d'une côté négatif cyangwa se bitagenda neza. Mugabo barasigiriza, ngita gusigiriza, navuga rero nabi kandi ejo nzamuhamagara kuri Magic TV. Urumva iyo myumvire, navuga Satbi nabi ejo namuhamagara nzomukenera. Ibyo bintu rero bituma hari byinshi bibi bitagenda neza, abanyamakuru birinda kuvuga. So iyo angle rero ngewe niyo mbamo, ibyo abandi batinya kuvuga birinda kuvuga, uwo niwe FATAKUMAVUTA. Ariko ncafatira aho nyene Bruce Melody ni umuririmbyi twemera kandi bazi no mu Rwanda baramwemera, ariko uvunira mu mavi igihe cyose ugiye kumuvuga. Impamvu ni yahe? Nukubona ko utazomukenera nko mvuze ati Satbi Jenzo mukenera cyo kumuvuga nawe. Wowe Bruce Melody wona tawuzigera ukenera. Oya sicyo oya. Abantu barakenerana mu buzima busanzwe. Ubundi mu Kinyarwanda twe turavuga ngo nta mugabo umwe, abantu barakenerana. Plus précisément nta n'ikibazo kiri particulier mfitanye na Itaye wacu Bruce Melody. So ikibazo dufitanye n'akazi kanje. So kuba rero navuga ibitagenda kuri we, ndumva kuri ngewe atari ikibazo, cyane ko ntago ari we mfokasinga wenyine, fokasinga kuri showbiz nyarwanda muri rusange. Uyu munsi nabivanye kuri level byari biriho mbizanye i Burundi mu rwego rwo kugenda dukuza industry yacu. Urabizi back in days umuziki ndundi n'umuziki nyarwanda bimeze nk'impanga. Yego, yaba ari umuziki uri traditionnel, yari ingoma, uburyo twambara, iki byose ubona bifite relative. So rero urumva ko ibintu noneho tubivane ku rwego, tubivane i Kigali tugeze n'Ibijumbura. Why not ejo tutarabijyana New York? Yego, duherenga ari ba DJ Brian bose n'abantu iyo agiye kuvuga izina ryawe usanga bakuvuga nabi, kandi nawe iyo bavuze bavuga nabi, kuko iyo habaye nk'amasho bagiye uvuga ati ye nta bantu baronse bariya babinjije ku buntu, bariya bagize iki, sabansi bawe cyangwa muri showbiz. Mu by'ukuri abakunzi ba Magic TV cyangwa se n'abankunda muri rusange Burundi, aka kantu kabe clear, nta muntu nanga, ahubwo rurano urukundo. No kuvuga ngo tuvuge mishuru mu doctor, ntabwo uzavura umurwayi utinya kumutoneka, utinya gukanda igisebe cye. Icyo gihe ntabwo kizakira. Dr mwiza rero nugikanda atakubabarira, ariko ababizi ko urababara uyu munsi ejo uzaba wakize. Rero nanjye niyo mpamvu nkubitira mu mavi, mu nkokora no mu munaniro, kugira ngo ibyo bintu byose bitagenda neza. Ayo mabeshyo birirwa batubwira bayareke, dukora ibintu ku buryo tuzasiga ibintu tubyubatse, ejo hakaba heza kurwaruka ruzadukurikira. Turiko turavugana ibyo, reka tujye mu muziki wawe. Haraheze iminsi uvuga album yawe Fatalogy. Fatalogy uravuga yuko izosohoka, mu nyuma baraza baravuga ati reka nta afise n'ububeshi ba Bruce Melody nyene bakavuga muri etaje kubesha iki. Mu nyuma turabona yuko habaye agacerere, harabazigura uvuga ati ni diaspora. Byagenze gute? Yarasohotse, yakiriwe gute? Jean bimeze gute kuri album yawe? Urabona en fait isi muri rusange tumaze iminsi kuri mu mihindagurikire y'icyorezo cya COVID-19.
nk'urugero wenda iwacu Kigali twari tumaze igihe kuri ubu ngubu ni sawa, masike bazikuyeho, ibintu byaratangiye gusubira ku murongo, ariko twari turi mu bihe by'ihindagurika. Ejo ukumva ngo twasubiye muri lockdown, ejo ukumva ngo kari akarere bagafunze, ejo ukumva ngo ibitaramo babifunguye barongeye barabihagaritse. Izo situation zose rero zagize impact itari nziza kuri ku releasing yanjye album. Biba ngombwa ko umunsi nagombaga kureleasingaho album kubera icyo gihe twari twasubiye muri lockdown, umuziki wongeye ibitaramo gufungwa, naye ndavuga nago narekura album muri iyi situation. So kuri ubu ngubu rero nta kindi gihari, ndacyatekereza uburyo noneho ngomba kuririzinga album yitwa Fatalogy, iri ndirimbo 12 ni collabo n'abahanzi 21. Gusa nanone kubera ko nagiye ngira amatake menshi ku mbuga ngurukanya bumenyi, abantu bavuga ngo album nayihari yarabeshya ibiki n'ibiki, nahisemo kugenda nsora amasample. Ubu ngubu maze gusohoraho indirimbo 2. Indirimbo ya mbere yitwa Muzabishobora, mfatanyije no muraperi ukomeye cyane hariya iwacu yitwa Kalifan. Indirimbo yarasohotse, ifite video yayo, tarayireba cyangwa ufite amatsiko wareba Muzabishobora by FATAKUMAVUTA afatanyije na Kalifan. Muzabishobora nk'uko nanjye nabishoboye, mutani weza hamuna habari. Aba na habari. Noneho nyuma ya Muzabishobora nakoze indi collabo, ubwo ni indirimbo ya kabiri yasohotse kuri izo ndirimbo 12 zigomba gusohoka, iyo iza yitwa Iminara. Yego, Iminara yo ni indirimbo iri mu njyana ya drill. Drill ni party ya hip hop igezweho cyane i Kigali, drill na trap. So rero Iminara yo iri muri drill, ni indirimbo nakoranye n'abanzi bakizamuka, nayo ni indirimbo nziza byatari. Duhi Iminara abana tukanazunga ku majiz, bamonga bakeji duhurira street na Minara. Ufite whisky Gizi indege tuzurire twisa. Uzikurira indege twisa? Sure. Indege ni? Indege ni avion? Indege muri slang iwacu n'abakobwa. Ngo fite whisky, gizi indege tuzurire twisa. Urumva indege murira sawa. Turi muri ibyo nyine tukiri mu muziki wawe, hari abantu baca bibaza ati none FATAKUMAVUTA ashaka guteza imbere abaririmbyi b'u Burundi kandi nawe ari umuririmbyi, bava bigenda gute? Ntabwo byaba ari igitangaza kubona umuhanzi uzamura abandi bahanzi. Aka kanya Fizo afite Bantu Boy yasinyishije abahanzi benshi bagiye batandukanye, PDD wenda dufatiye kubo tureba nko kuri Leta Zunze za Amerika bafite industry iri hejuru cyane, usanga umu artiste munini afite n'abandi ba artiste afata. So ubwo ngubwo rero ntabwo byaba ari ikibazo, umuntu afite icyo kibazo no kudasobanukirwa akazi ka buri munsi dukora. Sawa. Reka tujye mu kazi ko gusesanguza. Antuka waje ngaha wamaze gusesangura cyangwa imisi wamaze, hari icyo wasesanguye, bimeze gute? Bimeze neza. Ibyo nasesenguye urumva nanjye nzabimurikira abantu namaze kugera i Kigali. Ubu ngubu ndacyari kwa registra byinshi bitandukanye. Make sure ko ningusesengura nzagusesengura neza. Najewe. Hari ibintu kenshi bikunze gushika, turumva y'abahanzi bacu iyo baje mu Rwanda baridogera cyane ibimenyesha makuru, niko muvyita, itangazamakuru baridoga cyane kuko kugira baronke interview ni kibazo. Donc barabagara ko bakabasaba amahera, abandi bakabazungurutsa, ntibabitaba amatelefone, ariko nibaza ko ngaha atari ko wabisanze. No kuvuga ngo abartiste bavuga cyangwa se bafite icyo kibazo na abartiste nabo bakora mu buryo butari professionnel. Sibyo, wowe uraje uyisohamagara mishingo mukoranye, ntago uzimisha ibyo ari gukora, nta nubwo uzabana ari gukoresha, nta nubwo waruzi timetable ye y'umunsi. Wowe sumbwira mise ngo hamagara mishu dukore ejo saa 8 gute? Reba nkanjye gahunda yawe tuyimaranye amasaha 28. So ibi ngibi rero nibyo bagomba gukora. Ikindi kintu akubwire ngo navuganye na kanaka cyangwa se ushaka ko nkushakira abandi, agire manager. Abahanzi mu by'ukuri bakure, nibyo mbwira abantu mishuru. Wowe umuhanzi ushaka kuba manager, ushaka kuba director wa video, ako kanya ushaka kwikorera makeup, ushaka kumenya imyenda uri bwambare niwe uri buyihitemo, ushaka no gufata itaro no kuri set, bikaba ikibazo gikomeye. Urabitubwiye ko bari kosa ry'abaririmbyi bacu, mugabo nibagerageze niba afite media tour ayigire media tour iri professionnel,
ayipange mbere y'igihe agere already ahantu agera agenda ye yuzuye azi ngo nzabonana na FATAKUMAVUTA kuri uyu munsi nzabonana na MINOUCHE kuri uyu munsi icyo gihe bizamworohereza akazi ke abahanzi kandi bige gusangira n'abandi kuri icyo kintu avuga ngo babasaba amafaranga si ugusaba amafaranga n'importe comment ni amafaranga ya service misho ntago njyewe ibyo bintu iwacu tubyita giti sinzi ukuntu mwebwe mubyita ruswa mu muziki urumva njye ntago nyibara nka ruswa kubera ko reka ngusobanurire misho dufata umuhanzi Satbi agiye gukora indirimbo najya kwa producer ntago azareba producer ngo nuko ari umustar Satbi ngaramukora indirimbo y'ubuntu azishyura producer azishyura mu video director azishyura mu makeup artist azishyura n'umukobwa w'umu video vixen urajya muri video ye azishyura n'umutaximen uzamutwara buri muntu wese sasa ageze kuri mishu promoter wa danje mu Burundi arumva agomba kukuza imbere mugaba guterera gusekera gusa so aba nkuko yakoze budget ya production y'ibyo bintu abahanzi nibige no gukora budget ya promotion kuko nicyo kintu tubura hano mu karere ahantu hari industry zirenze usanga budget ya promotion iruti ya production so hano rero iwacu muri East Africa cyane abahanzi ntago bari understandinga iyo budget ya promotion ndagera kuhe mu DJ ndareba uhe mu promoter ndareba nde turi ngaho nyene mu muziki u Rwanda n'u Burundi ibintu byidogerwa ni byinshi hari n'ibivugwa ko mwebwe aba journaliste cyangwa aba YouTuber mu Rwanda mufise ko hari ukuntu mwigeze Jean canke gahunda mwagize nk'abakora ku radio cyane gahunda ari yuko atamuziki ushobora kuvuzwaho hanze ari kuvuza iwanyu gusa abantu bakawumva cyane nivyo canke kuko umuririmbyi araza akavuga okay nta interview mu mai basi akira karirimbo kanje mukavuze mushira muri pubere ivyo nivyo bimeze gute ariko ngiye babanzi bavuga ibyo ngibyo ndumva abo bahanzi nabonze kubera ko ngewe uravuze umuziki wacu none nabikubwiye umuziki ndundi wamye uri hejuru umuziki nyarwanda ataruka abanyarwanda ba promotinze umuziki ndundi cyo ni cyambere sibyo nyuma umuziki nyarwanda waje gukora revolution bigendana n'iterambere turiho na social media na internet biza gutuma umuziki nawo umunyarwanda uduga kano kanya sibyo ariko ntibikuyeho ko umuziki ndundi mu matwi y'abanyarwanda uracyari hejuru duhereye kera kuri bacinci ya Miss duhereye ku bahanzi ba kera bariri yasa nitiro yinka ni indirimbo mu Rwanda abatabiza batazi bino bintu byacu bazika ari indirimbo y'abanyarwanda umuziki ndundi n'umuziki nyarwanda ni ibintu biri twin nge mbyita impanga ikindi kintu hari abahanzi b'abarundi bagerageje kwibrandinga kuri level yo hejuru byakagombye kuba nakarorero kundi muhanzi wari wese ushaka kwibrandinga i Kigali twafata nka Kidumu Kibido yabaye i Kigali ni ari Kigali arabeshya abantu ngo ngiye Kigali ni mu rugo ha kabiri ibitaramo nyine kuko ababeshe kora mu bifata nk'ububeshe tumusesenguzi ngiye urumva nyine ndabizi ni umurundi numurundi yego mugabo ariko din faso commercial cyangwa din faso politique niyo mpamvu bavuga ngo hano ni mu rugo ha kabiri ibyo tubyihorera urumva noneho akaza nka Satura akorana n'abanzi nyarwanda ubwe yabaye mu Rwanda Big Fizzo reba indirimbo amaze gukorera abanzi nyarwanda yazamuye bacari na Nina yahaye korabo ba Social Mula urumva so ngewe rero sinumva uwo muntu uvuga ngo uwo muziki ndundi uzabaze ba Bifesi yo baje i Kigali Bifesi aza ahantu hose kugera no kuri televiziyo y'igihugu ahubwo abo ngabo bavuga ibyo ngibyo nta bantu batazi business bari gukora uravuze ko umusesanguzi uravuze Big Fizzo kandi Big Fizzo yagiye mu Rwanda tuzi byamutwaye twayiruka mu Rwanda nk'umusesanguzi yo bari yagiye mu biki Big Fizzo urabizi ko yaramaze iminsi myinshi Burayi muri media tour first of all 6 muri media tour y'Iburayi nge ntago yantunguye kubera ko n'umuhanzi mukuru nge Fizzo nakuze mureba kera aho ririmba za Leave Me Alone akiri umuraperi cyo gihe nge nari umwana narebaga televiziyo nk'abandi bana bose so aka kanya rero kuba yakora media tour y'Iburayi kagira 6 niyo myaka yose amaze mu muziki ntabwo byantunguye cyane ariko nanone byarantunguye bitewe nuko nari nkeneye kureba
revo y'umuziki ndundi mu rwego rw'abadiaspora nabo igitaramo yakoreye Oslo Paris na hehe byari sawa cyane. So mu kugaruka rero urabizi ko yahisaza hano ariko agahita ajya ni Kigali. Fizo ni umuntu ngiye mvuga ko isi yamubanye akadomo. Ni umwe mu bahanzi ndundi bamaze gutega indege inshuro zitabarika ndabeshya. So kuba rero yarari i Kigali birashoboka mugabo ni umuherwe. Yaragiye kurya ku mahera yaragiye gukora business. So ntago nzi neza cyane ikintu. Okay. Ndashaka kumbwire Bruce Melody Paul Omari mu Rwanda ari i Burayi yaratashe mu Rwanda no muri weekend yakoze igitaramo hajya mu i Burayi uko byagenze niko uko yifashe cyangwa uko yakiriwe niko byari mu byiteze bimeze gute Jean nk'umusesanguzi urugendo yakoze i Burayi. Ku giti cyanjye kuri toya Bruce Melody byasabye akazi gakomeye cyane kubera ko iyo nza kutamucishamo ijisho ntabwo abaryohewe ku munota wa nyuma bari kugira amahirwe yo kuryoherwa kubera ko narasakuje cyane mu myitwarire mibi kuri toya y'i Burayi. Dufashe nka Oslo yaragiye apfunyikira abantu ku rugero rwo hejuru. Ageze Lille mu Bufaransa aho abantu bariyo babivuze ngo byari nka presence yari yaje muri house party. Kwakunduza muri house party ugakora presence ugabana amafoto ukigendera alors que bari bamutegereje nk'iki nk'umartiste uri ba performingire bakanezerwa. Urumva ageze ahitwa Hanovre mu Budage yagombaga kugera kuri stage saa moya. Sinzi niba bari bagende kuri ndirimbo yitwa saa moya ariko bari baje kumureba bamubonye 15h du matin. Urumva bamwe bari banatashye barababaye ku rugero rwo hejuru. So niho rero navuze reka bino bintu mbisesengure dukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye. Nibwo nicaye ndavuga ati no ibi bintu urimo i Burayi biraza gusiga isura mbi ku muziki nyarwanda. Abantu baraza kugira ngo abahanzi nyarwanda bose naba inseriye nk'uko urenseriye. Wabwiye abantu kuzaza saa moya uje saa 9 kuzikira saa 10 nabwo uraje uririmba indirimbo imwe. Icyo gihe EXKije avuga ko band yagombaga kumucurangira nayo yamuhobagije yari yababuze ariko baje aranababwira ati nari nateguye kubaririmbira indirimbo 8 ariko ngiye kwica amande yo kubaririmbira indirimbo zanjye zose. Abantu urumva bahise basubira muri mode bavati wow nibagiye kwica amande yo kuturirimbira indirimbo ze zose reka dutuze. Icyaje kubabaza abantu noneho yaririmbye iminota itagera no kuri 28. Wakwibaza mu minota 28 indirimbo ze zari so nibwo nicaye rero ndabona reka dukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye kugira basi abasigaye kumubona nabo batazasigarana isura mbi ku muziki nyarwanda kuko icyo genda byibuka yarasigaje igitaramo cy'i Paris. I Paris yari yatumiwe n'abitwa Paris event. So nibwo rero nasesenguye mvuga biriya ndetse nasaba ko yatubabarira iparakazahagerera igihe agakora performance nziza akanasaba n'imbabazi muri rusange zabo yitwaye nabi yaba mu Bubiligi yaba Swede yaba mu Budage hose hatandukanye. So byaje gukunda management ye yaje kubikora bakoze igitaramo cyiza i Paris kugeza nubwo abari bamutumiye bitwa Paris event bakoze statement mushimira. Nyuma yaho nabwo nari hari akantu nari navuzemo muri ubwo busesenguzi bumugaya ndi kuvuga ati birababaje kubona uri muri media tour mu ba diaspora y'abanyarwanda ariko ukaba udashobora no gusura ubuyobozi bwabo ngo umenye se ko hano ari abanyarwanda ubundi iyo bagize ikibazo kuri ambassade ni he ambassadeur ninde. So icyo kintu rero nacyo yagitekerejeho neza kuko nyuma y'igitaramo cy'i Paris wabonye ko yagiye gusura ambassade y'u Rwanda mu Busuwisi akanabonana na ambassadeur y'u Rwanda mu Busuwisi. So ni ibintu byiza binyereka ko noneho rwa rwango bya bindi babonaga nko kubanga n'iki batangiye kubona ko ubu uri kuvuga ibiribyo. Bruce Melody ashaka kumuvuze ko akari umuririmbyi turindiriye cyane gose mu Burundi. Ni kenshi guma bipfa abarundi bace bitega iki bafate yuko ari umuntu nazoza tuzomubona mu gatondo bukeye cyangwa abana batashe bari baje kumuraba nuko niko vyama canke vyashitsi Burayi gusa. Bitegure uhereye kuri wowe ntuzamubona. Iyi interview nyaboneka nayo uzabona. Cyakoze narandiri wandi wigize ngavumbura abantu namuvumbura bizaba ari sawa. Barabatipe bakunda kugira ikibazo cyo kuremera kurenza itangazamakuru kandi sinzi ko hari umuntu waremera kurenza media mu itangazamakuru muri rusange. Mu byukuri itangazamakuru niryo ryubaka umwartiste niryo rizamura umwartiste. So biratangaje biranababaje ko itangazamakuru riri kuzamura ejo ukaba udashaka kuritega amatwi no kuryubaha no kuryumva.
ariko hari aho twamubonye kuri Isanamu TV ni Isanamu iri ngaha mu Burundi ariko igakorera no mu Mubirigi bafise urumva bamuhaye amayero mugabo bamuhaye amayero urumva natwe tumuhaye amarundi azotwemera atari amarundi nazo probleme so mu Burundi rero kumwitega Bruce Melody twitege ni donc ndufata ko ari umuntu tuzobona tukaryohererwa azoza muga tuzosigara turidoga tuzosigara tubabaye ntago byaba bitangaje kubera ko ari Kigali urabona duhora twidoga ku myitwarire ye kubeshya abantu nasinyiye miliyari bijya bari bubeshi usinyira miliyari gute abanyamakuru wahamagaye abanyamakuru 20 ugiye kubabwira ngo wasinyiye miliyari y'amarundi n'amazi ya 500 wabaguriye mugabo uri muri press conference cyaka cyakwishe nta agenda ufite yo kwandikamo ibyo bagiye kukubwira nta karamu baguteguriye nta mazi ari normally nk'umuntu ugiye gusigira miliyari ni amafaranga menshi muri currency zose yaba ari amanyarwanda yaba ari amarundi yaba ari amazi miliyari ni amafaranga ya danje menshi so wakagombye kubaha abo bantu ugiye kubwira ko wasinyiye miliyari yego birababaje kumbwira fata ku mavuta ko wasinyiye miliyari imbere yanjye nta na agenda waneguriye yo kwandikamo ibyo bintu izoreze muri kuvuga nta n'ikaramu nta n'amazi ya 500 aba ikibazo kije kiza Bruce Melody tuzi ko ari we muririmbyi afise imodoka izivye cyane mu baririmbyi bo mu Rwanda niko bimeze ni imodoka yitwa Brabus nabanje gukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye mbwira abantu Bruce Melody yaguze imodoka yitwa Brabus icyo gihe sinzi niba ubyibuka warabibonye nawe yaje kuzenguruka mu media to avuga ngo fata ku mavuta no umusazi ibyo avuga ntabwo abizi yangereranyije n'ifi n'isamaki arabanguriya n'isamaki ukimusikia bimeze nko kurya isamake kubera ko iri kurya isamake ubu uri kurya inyama z'isamake ariko nanone urebye nabi amahwa ashobora kukujomba ategereje ko bakomeza kuyitransforma kubera ko yaguze imodoka itari Brabus ahubwo bayambika ibirango bya Brabus urumva umuziki w'u Rwanda hari amashowbiz cyane donc gahunda ni ya genre canke reka kwanza ikibazo canje kize ni giki twobigira ko canke ni giki twobakura ko genre muravye umuziki wanyu umuziki wacu donc kubaririmbye bacu kano kanya nk'abahanzi ndundi ikintu nababwira bakwigira ku bahanzi nyarwanda no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi kubera ko ku isi yose si mu muziki gusa ubu ngubu aho isi igeze udakoresha imbuga nkoranyambaga ni ikibazo kubera ko uraza gusanga mugabo imibare yabo yaba kuri Instagram yaba kuri YouTube yaba kuri Twitter iracyari hasi impamvu iri hasi suko badafite abafana ahubwo abafana nuko ntago ba followinga kandi nawe ubwawe nta kintu posting icyo se icya kabiri ku bahanzi ndundi nano nababwira bagerageze kwa miliyora video karite za video ibitekerezo idea ziba muri video z'abarundi ndabikunda biri hejuru biri cinematographique byatari ariko budget iracyari noye ego ikindi kintu twongere dukore korabo nk'izakera twongere dusurane byatari kera bajya gubona kabisa baroriro ba Big Fizo ba Kidumu ba Satbi Kigarari wabo ari ahantu yambuka maramoja garuka kuri ubu ngubu mugabo ushobora gutegereza umuhanzi ndundi ukamubura uburetse kubona Bifes yaje kwidoga n'abaraperi bahariya nabo batari bumusubize kora barenze canke kora bamurenze kuki batamusubiza abaraperi bo mu Rwanda bo ntago bagira karakteri yo kuza mu biganiro bagakora bifu zo mu biganiro bifu zabo ziba mu ndirimbo yashatse kugusubiza araririmba ni giki abaririmbyi bacu naco barushije abanyarwanda abaririmbyi bugo kuba cool abahanzi nyarwanda bige kuba cool nk'abahanzi ndundi abahanzi ndundi ikintu mbaziho n'abantu bari cool iyo muziranye muba muziranye iyo yemeye ikintu abacyemeye nta mbese muri bo nta buryarya bagira if yes say yes if no say no ariko iwacu mugabo okay mishu ndakubwira urabona ndi mu kanama reka nze muvugisha no urabona hari umuhanzi witwa Maji the Black ndamubona ejo bundi yakoze indirimbo yita mu nama ubwo ni Renio yayikoze ashaka gukatira abantu nk'abo ngabo urahamagara umuntu urumva ari kureba seri kuri novela ameze nabi ngo ari mu nama umva fata ndaje ngo uhamagare ndi mu nama yego leta ko uriya nawe
ugategereza ko umuntu yanama irangira ukayibura ukongera ukamuhamagara bro ngeze imbere y'umuroraje polisi zimeze nabi batamfata ndi kuvugira kuri okay. So icyo kintu ntago ari karakteri nziza. So twige kubana no gukorana business kubera ko mishingiye nshobora kugushaka kuri business ariko ntago uhamagara ukagira ngo ngiye kugutereta ukanga kunyita ukaba ure mutipe naye twarahuye ejo bundi mbanza yaguyemo ashaka no itaba umuntu umva ibyo akubwira wijaji abongereza nibo bavuga ngo wijajinga igitabo uhereye kuri cover umva tega umutwe tega amatwi umuntu umva ibyo akubwira ubundi ubone kujajinga ubundi twebwe turavuga ngo tega amatwi wumve ubeho voilà aba ariko turangiza ndashaka kumbwire abaririmbyi bacu ngaha dusoza kurangiza ni ibindi bintu ni kirundi navyo kirisi navyo kinya aba ariko dusoza basi ndashaka kumbwira abaririmbyi b'Uburundi wemera ubweta beti barashoboye ikibazo cyane ngewe ndi umuntu nyine ukunda abantu bakuru ariko nkana supportinga generation y'abatoya ariko iyo ugiye kureba kuri playlist y'umuziki numva si mu Burundi gusa ku isi yose ngewe numva banzi nyine tungana cyangwa se bandutana kuze numva so kubera iyo mpamvu rero i Burundi nubaha Satbi nubaha Roriro nubaha Big Fizo nubaha Kidumu Kibido urumva n'abahanzi bafite respect ku bikorwa byabo bwabo bakoze ya Burundi ya mu Rwanda ndetse no ku isi yose urumva ko new generation nta babiri uzi new generation nshobora gukunda ibikorwa byawe ariko ntakubaha kubera ko nago nakubaha sinkuzi niturahura nituraganira nabahe basumviriza ibikorwa byabo basi nk'ikigaraka kanya tuvugana Double J ari hejuru cyane ari hejuru Munya Frere ari hejuru cyane na artiste ubona ko bafite akazoza mu gihe kizaza nta wundi turafise ba Berry Music turafise ba Wiz Design na bose nabuhora wumviriza ni benshi en fait ngiye kubera ko nkunda documentation ni ikintu kiri imbere cyane umuziki ndundi wose ndabazi bose ndabazi so nago bose rero nabashyira kuri micro reka tugushimire cyane wakoze cyane ndagushimiye byata nakunze studio yawe merci ibingibi nibyo dushaka dukeneye abandi ba journaliste nkawe nk'icumi kugira ngo dukomeze tuzamure industry kubera ko urumva ibyanzanya harimo go connecta industry y'u Rwanda n'iy'u Burundi ariko noneho biciye muri twebwe mu ba YouTuber ejo bundi nawe ushobora kuza Kigali ukambwa afata ndi Kigali why not tutamuzana kanaka nyeneye kanaka so twebwe rero iyo connection y'ubwacu nituyigira nta nubwo tuzaba tugikeneye rwa rukundo rw'abahanzi kuko twebwe dukunda industry kurenza abahanzi ukunda umuhanzi aramutse aretse umuziki nawe ushobora kureka ibyo ukora ariko iyi industry ibyo nkora ngiye mpora mbibwira abantu mbikora kubera industry mbikora kubera uruganda rwacu rw'imyidagaduro ibi bintu dufite abantu babyirukanse inyuma kugira babigeze aho babigeze natwe rero dukomeze kubyirukansa tutitaye ngo Sati barandakarira ko Sati binandakarira ejo bundi haraza undi artiste urenze azana muziki aho ariko ndashaka kumenya nta nimwe arakwitwarira atwara ururego kuri polisi ati jewe arambangamiye mfite ibirego byinshi none urabishobora byose ntutinya ko hari igihe uzisanga indani birashoboka iwacu turavuga ngo umugabo mbwaseka imfungwa birashoboka ko ariko nanone ku bintu dukora urumva uyu no mwaka wa 15 ngende muri kano kazi ibyo nkora ndabizi ubwo ngubwo umuntu rero iyo nkoze ibintu bitamushimisha nka gutyo uvuga ati Bruce Melody ndabyakira gute yatanze ikirego nawe ajya kubonana na avoka mugabo ko nanjye ndi umuntu ufite avoka wanjye birebana n'amategeko nanjye byose ni ku murongo twige package icyo bita full package uri umunyamakuru ariko ukeneye umukamera operator nkore ya mutipe uri kubona ukeneye abantu bari bukweditingire ukeneye mbese gukorana team uzi icyo kintu cya team up ukuntu kizakuza ibintu nuko bizaca umuco wo kurya wenyine uzareba nk'iwacu hari abantu benshi bagiye bafata amafaranga bakabona gushwana Tough Gang irafashe Jepora twaye guma barashwanya Dream Boys barakoze batwaye miliyoni za guma barashwanya so ukibaza kubera iki abantu bageze kuri level yo gutusha ku mafaranga menshi hari bwo bashwana nuko ya timu wa mutima wo gukorera hamwe ntago baba barawubatse ariko nanone hari n'abasangiye ubusa byagera amafaranga
ni hatari sana. Dusubira tugukurikirana kwa kundi twumva ivyo wasisanguye Bujumbura. Yego. Twizere ko atazo hari bibi gusa. Ni ibintu byiza cyane, bimeze neza, ndikubya amasamake menshi n'ubugari n'ibyo ngubu. Imikeke bimeze neza. Sana. Ubwo nguko rero abakunzi bafata ku mavuta as soon as possible ngiye kuririzinga video. Nizere ko video ni soko uzayibabwira n'indirimbo izaba yitwa Zizi. Reka ngutere umuzi. Zigzag zigzag, fata love fata kiss, just now paparazzi. So Zizi rero can't wait kuzayibasangiza mu YouTube abari fata ku mavuta nyene niko bandika. Yego. Okay, merci beaucoup. Mwakoze cyane. Ubwo ngubwo ariko mbwira n'abari badukurikiye ko nanjye bajya bansura kuri YouTube yanjye. YouTube y'umuziki, njye mfite YouTube zitandukanye, iyo nshyiraho umuziki niyo nshyiraho ibiganiro biratandukanye. Iyo nshyiraho ibirebana n'umuziki n'ubuzima bwanjye buri prive yitwa fata ku mavuta, then iyo nshyiraho ibiganiro nka gutya wenda nanjye hari igihe tuzaganira, wanyarukira kuri 3D TV, ni televiziyo imwe rukumbi ifite ubushobozi bukubitira ikinyoma ku mbuga ikobore 3 dimension. Aho ngaho niho mbarizwa. Asante sana. Reka ndabashimire namwe mwaduhaye umwanya wanyu tubavuga ko tubakunda cyane, mwamufite fata ku mavuta, musanzwe mumuzi abatari bamuzi naho mwumvise byinshi. Gatashimire mwakoze cyane gose. Ciao ciao.